Mere bar bella jo, mere teo kala mo, mere bar bella jo, mere bar bella jo, kala mere teo, tana kira kura kiri yo, kira kuri, tana kira kura kiri ba, ni teo kala mo, mere bar bella jo, mere teo bella jo, bella jo, bella jo, bar bella jo, mere teo kala. Bete twalu winyo man pinyang matin chia dek kema pol kare ta polo wadu ka en meneno ngo matie nyolo ka ngo matin merwa boke luwa ngo matin merwa kel bodo wa winyo ga chiel pinyang matin wa bineno fun ma beje de ma ke bot Bishop Ochola, retired Bishop Ochola. Makidgum, man tigi phone ma beja da nene kache no video man pe ke kenyo kati tiga nene ko bene nene bedo ko kenyo le king pian phone ma tiene ti iare mo pat. Now, we phone me atiel mo bitiar ga wine dak lokom dini kin madino bieno kede Acholi lokao chaka ne ngo wa tin gan no tiar tin wana do o kono nyana kono you pero wangia ba winyo ki bot Bishop kero wa kede. Now, Fun in the pedal umere win on mati in the end final remark and any time about and fun keromero beru kere kermero don kero achul mero ko kere dini tie one man wati jumuka team at pege lobu log madin jumuka lobo tell lokano ningo where patiara ballowing but fun matine pigitego la bombalo kar kin madano tiga bien wati ko dano bien ne wachiro wini we chel keno ko dano bien wen la wuje chiel ci wacha ben man la wuje chiel man wan watieni wachiro wini we chiel ka wadu ci wa neno ken me chao winyo phone and what Bishop direct pe ko ba che kamo phone and big tego de dwal amirange lubari moro luba pangani luba paru che
All right. And now dano o como bella un jumu o tinano wa ke panelists dong tier ma go rie ke bien bien an dano rie ti bin line re chalo o kok and ma better than nana ke munya da wa la bom balokara kel dano o duju wa dano chang nano wange in matu wa ke nene share and like and subscribe into YouTube channel ma megwa ma chalo tar Luo TV chet ba Lakwed TV no phone ma kan ma bejo ma da icon a jolo dano o duju ka chela chel boro waje ningo ana foi matek ana foi no penen matine a pointed dul rio mo pa no poko dier watamne waneno ketma wachiri ya chel dini ya chul ket matino bino kari ya chul ket magen wachiro winyo ma put pe ya wachiro ket ma pol kare mega madiet tiken makan ki war madiet mo mi oboden ke wacha bero tum ningo o gawa lok wacha adek mo karo mana wacha chaviro tum mabe en un kur cha adek ka rana do ko gino ti ko no ga do ket da we man ko ber kilo ti wa gina mi ni ber pe kuno we chal mo uno winyo wa tini gino ngar mo rara pe wa wa me kamaleng gwa la ti no gwa ko la yo ka we ngwe choba Great thing here, no, but pen dog maraj. Where cook I can do. Program, Joanna. We are live, please. Anyway. Ana foi matek. Na penyan matini wachiro winyo lok pun ma ayo besho madagla kom dini. Chowa nano ta machela rio ge bot one more tiparo kanyo in matu wakani kono. Chowa mati menene wak beno win onyo wakwan kanyo nen ken ma work kachel. Pwone pigiteo nene olto itero iri pe iko pe chiar kamo. Aya, wachero winyo pwone ma bot Bishop Ochola. Acholi tar Luo TV ni matin an tema aye atiga dorne ken majui ni matin ni wati gang pa ladit Bishop Ochola man dano ma wan ya Acholi kaka eni wange ikit me jeme mabejo maduong ma eno timo malako ko pa dano chini matini wan tiganga Bishop kuno wamiri wanywak kere wa peny mogo manok manorwate ki ngej mogo manomir wa wange binira matini Bishop kono pe ber dano mange lok me lega nyo dini keken en bene tiki dano mati tiki kilonyo ikit ngech mete kwaro mamekwa chalo Acholi man tar Luo TV an la diru tema abiriyo kiri ni chake paganaka waya gike kuno Bishop tetewa maduonge afoyo kakara furiti tar Luo TV anu tema kacel ke ladit Bishop Ochola en ma en tiwel mamekwa television man kono tine wan wati gange mati Kitgum district ma en tika min wa fony mabejo ma tika teto maduonge jemu ken ma cingji wano do utama nyo wa biro kiwi wani wange ritual en kubir tika yakone mot o miyo kit ma pol kar cingji ana penyu ritual ka tika dor program eni akude mot tine chalo la tekwan ki ko ila tekwan mariek pol kare lingo mot ka winyo lok palafony ci an fura tika mete kun Bishop tika teta dini wiye ne dak bene kima dana weng kumbiri ene ana foya inge dini Judaism meno dini actually traditional religion meno dini Buddhism meno dini pa yini ge dini pa kat pa muni dini pa dana ne migo dini ba and Christianity is not religion pa dini karma Christianity in Uganda ingeo led mo machilo no ti ko de pegingeo ti ben gi luone dini ni ka dini katoli dini pa protestant ego gi pe dini ento pien ingo kwanyo culture pa mono
kakanya kakelo Dini pa Christianity ni mal ba nyure bot nyute bot Wilobo ni Jowe adega kinga tole ki pretend no dit mada mago Uganda pretend ya no ko ki maga tilo bina ngi mo hadi waja joni jumarat mada kabaka waja kiraj ni kuntel ko mo duti achelo angeni won to megno waipe piana no France Lubo France kacel ki jone gilogi ni French ki British kina no pegir wata ko luenyo chigo kelo mone iloni enmity gile mone magi tekbere ko yani ko kelo wa Uganda ka chido gi pion ya katuli rajmada prutati rajmada katuli rajmada luenyo bene chi magi luenyo mono British o twaka mono la wore ko la katoli ke luenyo chido ki poko counties i Buganda county no tia bichel paka toli ke miari o kan protect ya ngwen paka pa protect ya ngwen Islam ke miachel ke man Islam imio gina cheleke pien ono mono twaka portante gen portante muni mago bina kala tanyi ki twaka portante chi muni French mago kelo Dini katole ni ma pedine mere en lokpa yejuni ki katole ni muni mo agi British ni pe no ki twaka i Britain pe ki twaka chidong go lueny matek magelo katoli chigi dio katoli no made man katoli ko bere ni gimobe ininge gede pakatoli jone lo gede made chigo gede chukuli Buganda wa kakama yam no pe ye wen ko bere giti ye wen again no go jira jo katoli mag bino kanyi gene Italiano ko aki Sudan kan tago bino Uganda mago kan kuno putati tekan man jumuruj madda putati ko man jumuruj madda mo bino kan kido geni tege buriji mage korgo la pun mane la pun chemet korgo la pun chemet teolam no korgo ka tele ka jani pourtant kanya ni gino pe ci gene ono gen ka tele wa ni di marko dano marko kadi me por pum lope kadi por wa ni mi ja lope ci o pourtant de wer ka tele o kwan pe wa nyir ka tele mo do gon ki kwan pe ka tele yo kwan miala galada o ka tele kati jet pro pourtant di beda nge irubo gre mo irubo go ku pien pourtant ki chamari nge jenga bit ka tele pe chamari nge jenga bit ka tele wa ni jet pro pourtant di beda nge irubo gre mo irubo go ku no chukul pe kwan chukul pa katoli bele pe kwan chukul pa cheme kia dega no dit madama pe no lo ken no rat ma pelar ya gago kayin pela katoli pe chung pe mete me tela kuno pe no tek ma pelar watien wadire wa ko be dong be katoli dong pe kitie kit me yam jon cha ma no mere kadini be ni ning pe yeri nena nyanya ngar ma yer pe nyanya kun nyanya riak ngada ngar ma yer pe ge dir parliament ki agago meno kiet ma charo lok me Dini
Dini en magi wajane Dini ni Dini gin mapengeo gin mapengeo kamalo banga ti yenya lo banga yenya ikulo kom godi kom yen kacel ki bunga Christianity nyoni ye pa Kristone to ba yo agi polo ko binu nyute bodane an ma chwe woni ana ber ko man chi nywalo yichu obed ma chalo dano wer dano go nen ni wu lu ba ben lok kar do ko dano do lu ba lok do dano chi la jen la judaya ko ne ko ma en yichu ni ne ko chi bu chi do lo ta cho we ko pa yichu ni pe ki lu ni Dini pa yichu ni lu ni ye pat ki le mon ki lu ni face endo Dini en magi lu ni Dini ni meno leba rap leb mo ma pe leba chuli men leba rap Dini dino mera dara dino dara dina cho we ko Dini ya chuli Dini Uganda Dini Wilobo watini neno Islam ena Dini Islam Dini palo Judaya Dini pa dana machol Dini pa yini gi migu gi luongi ni Dini ka ini neno gin egu ni wen ci ini neno kadwa ko bedi Islam ay gi luonga mo kene wajni gin al qaida mo kene wajni gin al sabab ento gin muslim ento Catholic Protestanti ki born again Christian gen erne gen pa yijune jomogo mapegenia podgitie Dini palo Judaya ne piani kai ni kwana book Bible kanya ni to Judaya ka lega way lo bang to lak yo lo bang nek yo no ge tam lo bang ne megi ge ken pe ge tam lo ba pa dana weng lo bang nek yo ge dag lo ko gi ma pe waje yi waje mala ko ni login mara kitimo kija kitimo ginobe kija tie bot gi ju ken ke aware jo lok pa yichu pat ki lok pa ni lok me ye pat ki lok me Dini mada manyure ni ka Catholic o logo ni ye pa yichu dago ma chala Dini Protestant logo ni ye pa yichu dago ma chala Dini born again o logo ni ye dago ma chala pa yichu no dago ma chala Dini ci gen ki bere mere Dini medino dano mere kitma Dini mere tiche eno medino dano pen pagi ngelo ba kitiga yene lo ba yenya endo lo ba mo nyute bo dano ni okelo kicha okelo ma okelo bedo mamiro dano take dano ya chuli yam wajni no daga mana punyare ot ko yela chan no daga mana punyare ot ko yela chan mena dana kalo mena dana ducu dana pula ba ko yela chan ya chuli bena no dana tamani la chan pedal la chan mena no penyumo ya chuli ineno kadwa la cho ka in la cho mala chan ba ikok bena kwe ye chalim balu meja chalim balu tino chalim balu meja uludu chalim balu meja la eta kok tipor gitu or nyako kok kwe ngarmo nyupe awu bene kadom doko ke nyako do pegam de wonen natin ling dega chalimo bala nyaka limpe wajira pa jule kayenyo li moma ge yenyo wa pa jule pe no pa jule bo dan tamni ke chero wa pa jule kuja donc pe no gin do pien ngara me ngeme kuno me pe chi dong ento nya awubini te america ko ni kadi lok dong nyaka dong pe gama dega
nen natin dagdaga jalimo bala nyalim pe wajira pa jule ka kono lim tie ano kono eni nyoma nyakani kono nyakani pege peling daga kono nyakani loko kwede ende nyakani no pe loko kwede pien mine pege yebe la chana nyom nyagi en ene bed la chana en men pe tigi lim en dong kit ma chalim ba en bi kirwa pa jule ka eni lim enen kulli moma gi yezi pa jule pe minu gogo awubi gok kwe pa mer ki to bot no juma ki to bot duong ya chule madam mon men ma ki to bot ma lo nyoro gi tero bot lo lonyo ta gi charra gi kuno la lonyo ene do mi diang inne kira dana ma no ti kong ene no gi terin bor pienen te gi lim ki meno gen ma lo ne dene mir dan gin go gwak ko da matak mada pian dini wa dini kan ma chuli ni tie bar me no ni dini tie anto jem ba dini timo raju mada dini endo gin ma christ ni ye timo bejo ma petwere leng bena ci ka dano inena dano makera ni ella katoli ento timo jemaraj ena putanti ento timo jemaraj and born again put timo jemaraj meno giti dini endo jo magiti ni ye gi pat mo pe wache giti gi ngelo pa yichu ma bera tika Bede 12 politik aneno tar paluo man Bishop Ochola ma wan kai Acholi ka ini wange pi jemo bejo ma eno timo ni chake wa karame kuch man ma lwenyo beritika kany kiberga yele matek menen ni kuch udugi ikumal me Uganda kaka en Bishop ober ngara chel ikienge chi en chalo ket manene winya wajani man te tuan material madit onyo kauni lep mara mo wachine bene mukene ki lep mono na wachini te treasure pa joli man pingech ma entikere ma ngeche mero kwa ko ken penya ta ka yini nen wa ni chaka wa ya chake chitu ge chere nyango ni ladit eni lok ma wanti ka lok ko ni la ada ajeli no kera wono winyo kere no man ne put burra me achiel ma daga lokom dini ken madino ben ka ya chole ken madini tino nya kere ken ma tie ngo bero dini ken ngo wa ke luone dini bare winyo bana angeno pa ngeno dino bero gi magi dino kere but tindo winyo ano but kami talbot one more tepano kay manako omero siza madok elok ma Bishop waja wiye en pen obichero winyo ten lok mare yene ma keyboard Bishop ku doctor kami talbot en gang pe ngoma winyo mana ya na po unto lok mo bejo kuman eni medo gimo ye do teko ba lok mo bejo but ana ngey ni dano ngey bene ngoma Bishop ti wajne ni aba Acholi gi kakamo kena kira yamano gi bedo kere ni madong jono kelo gi na luni dine ni ko mano yamwano ko kere ya Acholi ni ma wan beno ti yenye ro bawa gi timo jero no wano timo ni o chero chako nyana ko kombi da ka inelo kiro Bishop wale ni jomo wono ka cha lokatene do gi gedo ge kom lo wodgi ma gi daga yeni ki gino mo anano merane total i kom lok ma Bishop wale pere ni man puny ma pe kom wa gum ita palu ni wa capturing ngej ma bejo gi bod latina chulo mo chuin man and is very timely because muagadong tika chirane kawan po chako penyelo dirwa gi kit jema mo egeni bobe bir ka karo gi jema mo no kelo borwa tam wo poke mer kum menu ento ikit ma en waja kere ni gina Yesu kelo ena ni ye ikira mi dano bet kere ma be
cái là tin phải là chăn về nó nung đau cái đồng này chỉ là phải jual cái gì nhau cái này phải bắt đầu pay mà slip pay nó nung phải bắt phải pay ya lúc mà rom về này con lúc bishop pere Yesu era ye Niye eno pe Dini so Dini era bir yenye robanga dana yenye robanga kwene ni mil gina Wilobo ducu timo dano ducu tekere machal te kwargi ka no Yesu po bin dana te yenye gimo matim malo kuja maramo konyo gi den be Wilobo en pe yot o we dana yenye something supernatural me konyo gi ena bishop tia lokye en ka juma put po winyo mago o late o share Facebook o share gina we winyo ko kor cha mano youtube free we wan yang yeni wo bale kin won nono pe Dini ana for to bemeter kiro bari gen ene demo rom mero poli pe but waka ni tal bot panelism kan pen lok egen lok ma pigi tego mada ngaro matima rom mero unyo me topping mara ke wai mono ke wai ket me when you get me le mono man topping my we ngaro matike mo icing mo ma wa ko mere ko ma tiene ma bisha wala ma put pe wa chero kaneno Mario la mera Joyce chi timala Ati binye. te wine Foya do twal dima foya wun lu pano lu wara mo tikany gi juma ga tiga neno wage ka ber ma papar yo tieno nyo yo digo nye di ceng ka moy kan ka mane wa foya wun tini watie ki a legend won wa metibo na did bisho Ochola ma mini wa pwony mabejo dada ma bene lok mo dok wana lo o tero jemi o kora but gin mo nana mier men ne wiye manak ena ene mo gin ma en guru kenyu lokom Dini gi Christianity ena mier gama ye en wachi Yesu wachi but wa Christian mandong no wakara gi Dini wa bini Christianity o wachi dano miero tim kija Dini wine kol waya ko kol wayin bene kol waya ko dong bene nyochi luenye kome but en wachi komberi eni mo wan wati ye Dini igena ni ye mo wan wati ye ni I faith mo wan wati ga lubone chalo Christianity ni waya ni tim kija kila wori don wana ngeo ni timo kija peluoro timo kija ribor warre kindano bero ki bero mabe were adega obeti obet pere kindano gigin mo kere ma kwanya gi lokpa bishop e why ma Yesu miene wana mare ile muno what good is love good era luba era yema kidong wan mo cha lu Krista nyo lu Christian wa wache luba waje bot wani love thy good with all thy heart with your strength with all your soul where luba bene ma wan love your neighbor as you love yourself ingi jeme eguni ginu wega picking ini wan ko wati kar ma pinyo baleo wadoe kar ma wo duong Wilobo luentie matek luentie kin numero luentie kin umege gi lumege luentie kin mege gi luteno wati kar ma piny ti chol iwa ki Yesu waje bodwani jeme ini ka wan watimo kele iwa bebedo ineno gidong wani bebiri ikindano wan mo watiga loke lewa chuli eni mo wakelo program lewa chuli wana chuli mier wanenu wunu menene wabedo ki bebiri ikinwa lok me rubu kindano loko durdura tata obed peke gimo mo weko wan wacher wadege iye petie wan lutiano ngana chie kala woro balo buri tim ira kija weko ini ki peko weko lok ma pol pe mede ineno chi anoni a good wiye manok kira bishop otiero kenyo ni Yesu waje bodwani tim kisa gila wori dok bene mi ma kila wori kit en malu ba mari kwene ne pieno ba wai ka ana maro in beno mir mala wori
ineno ka wan po ma luwodwa lu ba kwanyo mane o kikomwa ineno ki gin ma ana miero loko ne en gi be kinwa ana apoyo to ala poyo be matek we okela men we robina med mena Thank you. Ote sorry. Amiro for tutual chairman ma luba kelowa ye for win panelist ducu kijo magati yam bene ka bere ma papat kir manen la mera jo so logo me bere kwedwa chairman metar paluo donc log ma pol wana winyo amir mer man na gen ma jo so logo ma lobo log ma ni ye yen kagina choy beno wajane karabi bino ma piny bi rupe o now piny ma rupe enine merwa bet ki wang ma bet menano gin ma be o bet ki ir me winyo lok ma ke loko ki kwan gin ma be mer ki ti kwede tipe meno kira won ko kenyo lok medini achel ki Christianity ene kama ye ma megwa ni ye ma megwa wan ma chalo in ngar mo ni luani ini ti Christian ni ye ni ti kwana neno bien ka wana dok ite culture ma megwa ma wan ma chala chuli wa ye ni abila ubero gen ma dit tibu ma lubu kwa ko dog dang mo ni eno ni ye pa wana chuli ma wa ye ni abila tie Chido Christianity ka wana neno ka ni wan watiki ni ye faith ma mek wa ma wana tikereke ma chalo wan dano nyo wan ma chalo panelist ma ko watiene wan wen watiki ni ye weko ka ine nen ke kelo lok mo ino mire nen chunyi ni ye ni kum gin ma ke kelo ne chini ni yan kira won wa neno loko kenyo bishop loko waje ni ye tigin maleng dok timo gin mabejo dok luor timo gin marach neno dok timo kija bene kit ma ineno Yesu bene fonyo wane miara watim kija kilo waro chika wano watikini ye kubiri wano miara wangine ke kenwa ada ka gin mo time marach wana tiki kero me wajane wachunwe iada ikelo ma wana tiye kumbiri kapa wachunwe iada manyora ne ye ma mekwa ko watie kwede warwenyo ko ilo mekwa ene ne ye ma megi kar ka ngar mo bieno ke chente ko adu me lo tamio chale kar me bolo ku wana nano gang ko ke wilo dano ke chente ka in ngan ma in tikini ye me mirne aloha betie gin ma be betie e kar me ko ne lobone e kar me ko palatino ne ni o e kar me ne ko e palatino ne ena e chana eno ne in ngene tika kunyo buri me ar kini ye no mi ne itiyo kere yo mabe do tiero ke gin maraj matika time tika ine chuo yada inone pol dana ma pol mo kana bene gibino ge logo in loki ma ine logo ma no chuo yada le mo wanye integrate dana mo kana be nano ne ano miera awodo yo maleng miera be dana mati ma dana be bero kero gene ko da nyut ma ine tikere bi bere la nyot bat jo ma pol ma gen gi bin neno bene ne o miera ana bet chala ngadi kare wolo tieno ma do bene gi bi waje ne ana miera do nga bi bet chala ngar chane ina chidung ikikuo ma megwa kar ku bere jo mo kana ti Islam Judaism kono katole ini cheme kono ngo wan ngar chila chiel kenwa ni ye ma megiti kwana pien ni ye no mero directing in ingoma in timo ma opore kir me ko padano upore kir mano bishop no lo ne o mero wabet jo mano ti ati pien ni ye ne ene ter in ci lo en matin wana lo ne gima pira te hatada o be bor banye wi wa ma wan mer wa chak ngi ne ke kenwa mer wa chak rojo ko wa ke kenwa ada watie ki ine wa in ngar man yo Christian ada ni ti kwana
iluor timo gimarach itigi chuny me timo kenya ba dan ka ngar mono bana itigi wang matut me neno ni ibi challenging ngar mono in a positive way pena ne de ngare ene tiga kwer gin maraj ma tiga time makon be kelo ko ba te ko nyo kelo pe ilo mamegwa ti tam matie maduong mafut kon mo bilo angene tie dong lo madini kira ge lo kenyo jem mapol tie enone muno ulobo group ken mano jale salamu ate kwal ko mer ge mun ci ñu tim di man ko man ci mero wanero won ni ye ma kwati kwana ter wa yo manini atamne ko agero ka kan mo kana kono da afara be gamna chen afo to be mater na foi mater wati mera nyim ke yo matin ma wati winyo fon mo keyboard retired mabeco Ochola and Bishop Maked Gumeno madak log medini ken medini ber ganango ye kon ber ningo o winyo mabe ina check work for the joining one chake nene chere YouTube channel mamegwa is subscribing actually the exclusive video my ram no kono macham kan power new rokan pian Jumachera YouTube, they have more benefit. Machera kono nene chera subscribing itar polo YouTube channel. Ke chera ben Lakwed TV ino mene phone mukan ma about Bishop Ochola matie Lakwed TV kono pian watie karibo quad menen auto phone mukan ma pigite keman o bod dan ma pol ket mo ken mo ramati mene kede man poje ken bod Jumatiga to treme timo teach kacel kiwan. Now kache wachero chawarong get tiga chero wachero winyo we chel chiko wa dugu wachero ka winyo pun me ari mo agi wa bishop chelo Bishop Ochola no madok elok ka war ya chole lok mengom kono tieni ngom pian war gi lok mengom go be tie ma ko pingo ma ter ma ene pun mo ne pe king section mario ene bana gima pigi tego ma bi winyo ma kon be konyo ko pa dan mane ko be konyo kin me be ken ping so nene beko bachero kamo ko wadugo wa bechero obi mere ke winyo ngoma tie in meti wa Kenya for chicken body in me ticket war wa ngoma jay pekere ibi nyoro maro tiero dokay yubuni kama yamo de yemi wa penya pemo wawe wa jamo ba en no miore wa ko kwere iloka ngombe bene o mero ba mi kare matiri mo wa ko wanga jamu ngomba en mumione waro kwere biloka ngombe pena omero mami kai makini mo webo petie wawe wanga jamu ngomba en mumione waro kwere biloka ngombe pena omero mami kai makini mo webo petie Wojone wangwaro yanga mularo mia biruki ni kaulwanyo pingom Mujone wamkwaro yanga mola Mia biruki ni kaulwanyo pingom Doka biuni dole biuni Dama yang wej monyuri mikiye Doka me aikam mi dole biuni Dama yang wej monyuri mikiye Irumin wara koi nyaba Ngompa wara chichungwere Irumin wara koi chitaba Ngompa para chichungwere Latin nemba ngompa wuru ero Jakke kichero ma okuruja Uma okum lam dole kuya Yoi kamule ma otumfu Kumpa wuru matin kiru lara Yoi pakala wengi yang chamo elba Marwang ngomma yai bekwere Era ye kiru leo unka Marwang ngomma yai bekwere Era ye nyai lara ba unka Kuat kumu betbe latin makfu Lada kingom ya unka Kuat kumu betbe latin makfu Lada batuli mudongi wai kingom Wawe wangwa jamo ngomba Endo mione warong kokwere Iloka ngombe bene romero Mi kari matiri mo wego betie Wawe wangwa jamo ngomba Endo mione warong kokwere Iloka ngombe bene romero Mi kari matiri mo wego betie Wawe man we me phone ma be madam bot ball simple man the village boy ken ma the village general ken ma juini wini dan bar man we en kay mer we ne wen chere YouTube in no
cho mero bol sembo man ka no we no wen tie e bineno we no en kar ki kar now la bomba lo kar wa tiro winyo pun me ari ma dog e lo kom ngom ke lo me woro e Acholi pian eni wa bera kor ne me winyo topic eni pikar malach chi wa tiro winyo ki bot na dit mabeco Ochola eno ken mano wa kede pe ko chet kama Kakare furiti tarapa Luo TV anu tema kacel ke ladit Bishop Ochola ene ma enti wel mamekwa television man kono tene wan wati gange mati kitgum district chi kumbede eni dong chalo wana Acholi kit yo angoma wan waro matik ke ngomwa mawati kere ni medon lobo pero malong kumbede tie Pian ingeo ngom palaba. Ande jo malitien makar ni wajne ngom megi. Ngom pa dano an individual ngom Acholi ngat mamagi wajne tigi ngom magi kome peke. Ngom mer pa dano weng. Woro bol lasto ne pa dibe. Jo paloga no go dakiti pa dibe. Ci woro bol eno be la kir de tual dano ma kira raj ci miramadani ke pologa mir go wel ngoma wela ci wero tole ye ngom pologa ngama welo ayero welo kir mo bolo nan pologa dokal de wara ngom pologa ngama welo ayero welo yo ngom pologa ngama welo ayero welo yo ye kir mo bolo nan pologa dokal de wara ngom pologa ngama welo tele gane ngom pa lubang mi ngomen dong di libi magi ko ke kanye ngom pe pon megi Mario the living gun ma podu ko en ma go ngom en in trust ba the yet unborn children ma pe age nyala ni le tino ma pe age nyala kadi mo gal lip ma pira ni magina Acholi ngom pe pon megi ngom pe mede ba ci en bin mo we di lungone cultural cultural lentenia tie pe jode ke no we the living dead ancestors the living and the yet unborn children and kin mo yang di luone land again cultural land ownership pijo anyway pe chan anyway ni wane ma kwari ngom ni me oken to juma ton kono to juma pot pe kin war kin kono ngom gi be do ko ne en kin mo yang Acholi pe ki char ngom ber mer pakaka ngom pakaka dano weng in ke dak gulu ku jangar mariam pe na wachi wa ni par bong ti gulu ka jane bira ti ka jane bang ti kuno la mogi ti kuno jo genen jo kot ti kuno jo bobian ti kuno jo payera ti kuno ngarama wela ngom tie ngom mer ta ini cer kadi cer para berkay ini cer mer kay na Acholi cer mer gemina miani berkay pian ngom pa dano weng pe ngom pa jo mona cer meno lok ngom ci wan mer ti ngom ni cek lo bang mi bor wa bijikan cek polo juda pa eto mewa apikiker Achel wajane painting ale latena don't commit the first offense to anybody in the world chik maloy dijumeno era tie very biblical very Christian enen chicken mra ba mi borwani
pe tingale latina in pe bet gona le ineno temali mari eneni jomari aye otemo wa kagotimo benale gen gotingale metemo wa kawano tek chochero loyogi o mako nyaagi ma weko bede record manyure ne jone aye o chako nying latini o temali mari palipa mari temo daro temo wane bene jomari o temo wa ali bene jomari o tingo kiyo temali mari en lokhe wek dano go nge gina ngoma time kar jane pe ni kwarwa ayo cherkal weji ko mari meno chek mako don't commit the first offense to anybody pe tingale latina Mario beki war kom dan du war pira tek mada respect ilemon war ya Acholi penyer lawan to penyer dan malangor penyer dan mo bernini penyer latina Acholi penyer tuku magi luana cuku yang cuku yang cuku no kene tu longa matit kumane koni latin nya ko ni latina cho no tu longa matit kumane ci inenge erne kai latin malameng nyera ko ci wero en dok tuko men erne me wajin me punya de tin mir ponye tit pelo ba lawang to kun la ngolo ko pen ni Acholi ponye have respect for all big work of dan du Wilobo ma de wajani lok ada ikaberu duju ikare duju ber ikaberu duju kali tiwa Kampala kuja ini lok ati pe chur laji de tona tane pe ngar mangi ini Kampala pe menel pe ini te consistent menel ni meno gin cek pa Acholi na mate na mangwe pe lok kuba matuan pe lok kuba matuan tadi wa ito never ever tell lies under all circumstances even at the point of death pe mada in meto piada karo in metero logo bawe ini kwa Acholi yeta nena chirka ini waje targi ma standard nen minne targi ma lot ko chela kara timo ginena da lot ko goya ko bedeni targi ma standard pa minne standard minne kay magalat kinga kina chulu ko manene ni ma indar mi tegi ko do mi tiyo mai tegi do Acholi nyomo rok la wore ma pod nyen kar en ci ka ini kire ma ko cing nya ko ma ini rok wone ma ni me rok war pul ni ma ko cinga gonu cingere no kay ni waj dok mo ma raj bod la tin nya ko ci lok ni kama ma wuni standard na mine kama ma wuni ni no jana no pen mine pe ye lok ming ma ini wajani i waj bod latin ne en waj en pe wajani en pe wajani kama ma mine ye standard ne por jami tuju standard pa mine ki pe en kin mo wa latin ma duona le bor ne bibi po mo bibi magit tin wajani ya eno wara ci por en ko bibi bino mokelo dek pengar karwo teko bibi no motingo dek ni jam ja dugu o le tiro bibi amer la wenya bibi amer dek mo ko bibi o bibi amer dek mo do bibi amer dek o bibi kira dio len bibi jibu dek ale tino med speed ni ilar dek ali bor ber mer mot gang
bibio guar tino monyo yo bilit makwa weng kidong ali boro o bibio nong ni latina chel po bino luona ali boro latin magi bora bibi do te do de kero do gam kacel o bibi gir pedonyo o bibi war man Cawedo, ali boro la wenyawa, manenote, ali boro dengowa, manenote, kanen ngomi kela, manenote, kan bibi wero kwe dan we pa chengo poro bibi dokitek. Ali boro ken en latin magi bora. Mape winyo lok pangati mo, winyo lok pa mine ki pa wone ke ken pe winyo lok po bibi gen bibi bele po mo bibi enen ma inen lo juda wajani chatan mo pe ento o bibi bele mai wajani ko mo bibi ko ma dit chal ini ni chalo diang ni chalo liek pere ento gin maraja iti lobo ci latin ma mena wajani in pe tim gini latin timo in pe tim gini latin timo men latin ma pe winyo mene en timo gin maraj nego ko meno ko en gin ma ber tak en wajani i lok mati ki ngom cek pa chile no ini pe itingale latina bet ki wo lok adai kabir tuju kar tuju pe lok gopa kadi waita kadi ne gemir ne yin ta pi ada pe lok gopa ma bit pe kwal ko ayala mera wat kom dol ko ayala mera yo wat kom dol ko ina ya in latin pama kad ka komi wat wala pir kala operina pira pini latin pama ma endo pe la ko Pian kuah curi dag mapetware. Kuah man kombela curi dog do kuah, kombela curi dog do nek magi wajani po tingale curi tingale yon. Curi dog timo jami pe lo gopa. Nena. Meno gena ye cek ne kau mirane uti ngom. Ciu buar lok cha malo wajani ngom palu bang pe ngom padano. Ngomen tepe jo adek erani the living dead ancestors the living jo makwa ki jo mapya gi ngalagi the yet unborn children jo adek erani yena wi ngomen kai ne tie makwa mene ne tie a custodian my gwa in trust Luo ni trust in gwa Jomotoni gen wang magi no ka wan pe wang dana wang pod no yigi diet pod futa bera be abcheli pod ge ko nyam pod ge ko dana pod mir eno no ka kamagi yirani ka ta mir gi yiken ni kan ka pe ngu momod ka ngu monya ino o bibi mo ino monya in makolo chalete na magi mo bibi monya gini era pe yik ento kai ta mir gi yikin kan ka ge nyala in mir no ka kamai bede ye kamagi nyala in ye bene mir bedie en ngoma chelde pe lok pe dire bene en kin mo ya lo ba o kero darani nyali idam iti ita ineno endo pedong ni otema ke ken muhamano tema chidong joma ke nyala ken gi bedo ko ne ka otema dong pedong ta tema mero ta lo ba ker ta ayon erni inyori idam iti ita meno riak mo ba lo o tema de lo ne ke ta jo ma kwani dok gile ka kerni ki pedi ki pur ka kerni ka me yami pur yeni
Inke to Latini bilo ka ngomini. Latin Platini bilo ka ngom pawone. Latin Platini bilo ka ngom Platini ma wone ni. Unde tena makarne. Uwek lok man. Manawun po niyang ni ngom berpanga. Ngom rude luba. Karway Bible ngom rude luba. Cek pa chule bene ngom rude luba. Uno winyo we ma jopolo ga wel. Ngom polo ba ngam wilo. Ayero wilo. Kira-kira mo polo nen polo ga dakal di wara. Ngom polo ba ngam wilo. Ngom polo ba beru ngom polo ba. Ngom padano peke. Lubang yo kira ngom, lubang yo kira dan, lubang yo kira yat, lubang yo kira kulu, lubang inen lubang kira cere. O kira water kasman. Man dan pembeli ni gera water kasman. Kampala kan. Ini noni kakor cuy mandit noni ot padan jalaman monyo. Tiga ne padan. Ya curi kancan ber ucer. Kama pi mondok yeni impe konye tukunu konye nye jam kuja. Curon wuni no mere curon magi kunya ni potpe. We mol dak nge kuja. Chemical mengom no ne ko wen en madong kina ni. Kai kira no dak humas na pur bel kuno jek no be. Kadi poro en kai kira kai ni pur poro curon ni mi kira kun bu iko pe we kamande menu kit mana culi yam gin gitu mo kade ci tit mengom tit ki ngom unde teno miru nge cek perbane ngom do de bedanga ene lupa mario ngom tie pianga gi tipidana dek ne the living dead ancestors, the living un mapur kwani, the yet unborn children maput ke bina nyimchan. Weng ngome ni pot megi. Chika nge enani chidong ini tiji ngom. The utilization of the land enagi mi botwa and the ownership of the land is not given to us. Oh, bete twal. Man, phone ki kome ma bishop phone wa kere. Man bedo kelwa ya gike me program wa nirmatin ma anotema kacel ki dano ma wan wa ber kere e program nirmatin yopwa bishop phone wa mabe ana phone twal la dit bishop. Eyo, foi de twal. Foi. Mano kelwa ya gikian ket ma wa chukere yin ma put pe subscribing channel ma megwa Tara Luo TV where subscribing bebe ka following one kidong bere ngoma ine mere nge ne mala chen chagwak chamu kene dare tam ne imer winyu maduong kibot la dit bishop wek wan ben wa nge ana foi wuto twal producer mamekwa chalo Andrew ana foi me twalwa ni o wa ya geke jojo kamara man non kalawa e gire me pwony mo age bot mabeco Ochola na aberga ne t-shirt mo ro ne man t-shirt mega manie ti kare ye ne chel ngare ko ro chel kere ma kar mega wa koma mega cho nie ko are ke ne mo ma en legend pa Ochola no pwony mo bejo in na tian chul miti wa kenyo ma lo ka ngom kon be ngo lo ka Dini wan o wini ku be no ka en wa pa chet ma bo wa chakelo tam kibot panelists wa mi no tal bod mega ma dit ku be wa chak kibot mama yen bine wache wa man lobe ge ngoma bishop lo ka en fon ma bejo kirene tama me wani ngo nyo tama ngoma ran wa bor wa go da go win poni na ke da bot da dit bishop wa ne am chola to tolle poch ma apoy dano ducu ma go tie ka winyo tar paluo ki apoy un lo tina eni ma un beru tie ke dwa ka chel tin apoy lo ba to tolle me we ko benat me cher bola ditti me keli watam ma bejo tin poch ma dit cher bor ben in jimi
me chako jimma ko man weko ni wana dong wi wa kilwani tin wa tiga niang jimma pen pe wa ngeyo apoy wuto twal apoy benat me chero me kele wa gineni dok wa leguni o mede kirla diti putie dok tigi jimma poli wiye tigi ngej ma poli me te kwa pa chuli o mede ki chwalo benat o mede ki lokere wek wan wa bene mal wan ko ma wan lu doni wati pwony wati gangkwan rom wa anana yang pa winyo lok dini ni pa winyo pura winyo tin mo donye irari ari weng lok duju ma eno lok ma beja da lok me pwony ki koma ti dong pwony ma la ditu lok wan dok me an dok me chako donye ye ka pwony mo kene pe atwero ke no wek la dit do bet kenyo ma pwonyo wa kadi do pwonyo eno karni put do bet kenyo kar ke kar okel ka watimo me wa program wa mon en libero okel do ko no we ko donyi ir dan ena yelok ma ana twale boto apo eto twal ya yomo we ka nyer ke pigwatin tiga nyer wa nan apo wu twal ka lo mo kene ko ni tie ti da ko mede ana apo wu matek yeah be we do mer pedal again one of my matek mama Lady Grace kero dong ni ti ngat mama ne we ngara ber ngara da polkare maro jene no mega ja apoy ana poy dan weng matien gu joini wan kir ki joma go beneno nyo program patar palu la chiem focheken wek wang oni eni be en goma pia tek mi kelo daro mangi ngat mangi lo ngi tien lo pian bi chom ngi lo Acholi ngi lo mi Dini ngi lo mi kene ni ben ngi daro matiki gima papa lok ma endo lok ni lok ma an bene yang pia win mo tien bena winu apunye peda ka cher ka be pati ki lok mo mana be medo apochi ken ni apoyo punya tien we anyang jemi peti gi mo ma ana ro medo ne apoyo be matek one of my matek for ber kero bena Omar we ga kelinda kan pen inong wati dong ga ngwai dong marong menena wa tor doge weng dong kai chile che bene wa chwa What? You're muted. Yeah. Yeah, ana po total gimo me American pe agina chele ken ma miro wale ene ni. Dai le mama wana chulu woti ye kombe wo cha loka ngom kuno nga mono charo ngom me wilo pigi kuno ngogin. Ati ber ka ko kid future pa chule ye. Ati ber ka ko future pa chuli. Bien yam wan me nung kalwa go diang be pe woke. Ka an siza ina chira wilo ngomo mo like wa pi ma yam gine chalo diang ye ka amone o duju agoro go chelo ye ni mega diang pa dana ma yam badong ti ngera ni gi mar pi kwen ad gino bine wi el gino maro medne ikum loka bisho se chan madong wana chelo be bino ye kira wajo kere ni chan mamuno kelo me balo kita chuli beru kere te do ko do bora banyure wani ko me no poro go jeng kira yam go kadi ko ni me way go jeng me nyum ko nga ngini do pere obe beru lo tija yedo pa cha dino chu wiya kumbiri ena penyen ma na penyen kumbiri ni ka anda chira wilo ngomoni o wa kulpi dago mon ma yam dio pa dana mar du yo do mega ma ana chela odong ti Acholi be go dio ni ati America ko pero ma ti ya nyim ka pe wa dok chen ite kwarwa ti wati ma raja dada o me wa yube mer me chiro chana idong ka pe ro mo dok te kwar ti bishop ti ka gine ka tete wani komberi luenyo mego ma ta karim motigi ngom eka biya le kuja nyoy Uganda pour cher ka la ngom ri o neru ne motiga kuja o do joko ko morong ana po
be mater ene tama be me me barlo pian ya da gere dia yang ge wai dia chami funo ge cher ge maro pige chon kangan mono wilo cho gor ge wen ka chel ni mege jirani ter dia kwana mani tama be ene yen metu wa kenyo nene la penye ne ke penye pi yen bene ke ti mo kirga mo kirman la mera lo ene tiga to dog dano gan ku lo me ngom lo me tele duong ye duong ke bin ko ni wai i kwek dier ko wan yang ko Ampo Jimmy. Ya double lock. Pan yang kati winya mabe. ti wene Eyo. One thing what tiki poja ye ke can wal bot one wala did bishop. My ana titi bu ma meg wa wana chuli. Poj ma dit ma walego lu ba walk and kong go we ken wakai. Dong bene kira na nen mego roso gwe we ni. Walego wunju ma pajo. Ngej eni ko wek dir ma la diro mi wa yo kwede. Ko no kare uchero logo kwede be dong tien logo ni me pen ben ke kan go men yang kit ko yang tini ni tien dano ma dit yalo eni tiki wisdom uneno jin ma pol dok bene ngeo jin ma pol iyo ma pol i tiek me kwar pa chuli ngeo jin yo ne we don la tin mo doi pajo mo jing ma ngeo tiek me chuli ma be mo kar ka kara ma lube lok me dini ti ye ma be ma don kar ka kara dano mo kwara ma wa ya pe ma ngeo pin Io miero kao no kare un moti pajo ko we opportunity o kare mano un pe o no kar me raro en me lo kwede me penyo tam mo ma gwok no un po ngeo tam mo kere chalo tin gin ma eno lo ji ma pol ma da no wan po ngeo lo ma ko tin gi Christian ma eno ke no po ngeo en do ko do i kom lok mo kere kira no ine an wan ko lok kwede ne u lok ma pol bari lok jui pege ol kwede lok ma an a mirni anuo a waji kwar ma uguru tunya ena lok ko war la diru wachi war ya chuli yang gimo ma pier tek mo kar respect wana chuli kumi wa losing value ma megwa ko pikwa ma wan wa biru ka biru kweda tata eno wero jimi ma manu wana chuli yang wa waro yalo waro me war dano nyo logo le maraj nyo nego dano a chuli yang luoro ne eno enene jimi eno kubi tika time dong look ma eno logo eno mier wa niru unu ge wang man tut man da pe wacha ni a man mero logo eno ingeo a chulu wache in nga ma pe winyu logo iker ge chat ga maru jemi eni men nano bisho logo ge o wen kor jemi ma pigi tegu mo kar ka kara ye pe dong ti logo ni a chulu wen pegi waro a chulu mo kera tigi waro fudi ento culture ma wan tika adopting ena ti balwa bero ma kono wa bero jinja kono wa bero kampala kono wa bero kwene kono bero chero diluting a chulu yo kit me a chulu kit ma chon yang tika ruenyo dong alega ni wa bero unu ke waro kom lo wotwa lok man me nyero luciano nyo chia gi mo maraj mada in kare due lori kare due Mercedes kare due dege penye la chan pien ibi no ni mo la chan ma ini nyera ena bi konyi ki mo ma ini pere kwet ki ngar mo ma tiki pere o mer po wanye ngar mo ma tiki disability wa konyi wunu ge akonya to wang kono ila ding it kono ngar ma pe ki gine ki chamo nyu on mo pere penye yen mero duju weng eno mo wega en tigi mero tij palu ba yo kero nga du ba miyo jemi bonwa iyo ma pat irom beru pegi wang eno ne tigi it
dok in ma inti kweni ini winyo lok itimo gin maber iramo bedo la lonyo ikonyo la chan era chuny momiero wan wamede kuno kwede eno gidong gin mokere malube en gilok me waro wan pe watigi siri gulu ko dog siri now siri ka dong nywalo jimi mapol madati meye dok bene in pe romo geo ngaro mo be bino isiri magi nywalo manyen Tien look any development be chaka city now dano ma biro kuno po vera chili kan pero ka ma pat ma go be biro donc jo any way magitiga biro ni ki biro ke culture ma meki pena komberi igulu kenyu tim marroju tika tim ma biro under respect anyira tika chate marroju ko kar ma lewi dano jemi chali ni yang peka ya chuli do alego lutela kilu diro mapajo niyo unen kid you mekero chek actually ke lobby the fact means tito donyo gulu does not mean one of you are losing value wa chek mete kwar pa chuli o mero betie mage lobo peno chalo chek mage choya gulu kenyo ke kid kumpate noya kwene weyo betie neno ki any opportunity ma ana no ata no mera look pe anoya ko look pa bishop ento no gin ma ana picking ki kom look ma eno logo ma lube ki gin ma kubi tika time mer waneno iye ma tur ni culture pa chulu mer po bale yen kubi development tika time titi ki nywalo gwak be di ma do fundu be nywalo mo kene kitu ya ni dong gin mo kene ma bishop logo kenyo era look what one pol kare winyo dano lo malo lo ping ko lo kwere wana chel don yango ki tin I look mala tir bisho lo ne lu ko purgo dongi tie kirgu la mugi purgo dongi tie kirgu bobi purgo wana chel po mi arbe peken wa de fa mi wacher wadira nyima to pe opokin wa an kona ake mala an kona ake pe wulu mala kono wulu pe look eno mier po wabir pe wan weng wati ache adong iri kere waje look en kun la bubi mono dong kutie ke dupe iri ti look ne look la mala kun ti ka look mo meru nyola tem ko meru tien inde dira nyima no ti look en ana lega ne kara ma chal man ena wan romo ko nye kwere wan yang history ma megwa no ki ana po look duju weng ma panelist mo kana kangu lo medo ko look pa bishop ma eno lo wan mera no ba ko bishop eno betie ko kinwa mere gi fonyo wa kilu diro mo kana ni duju weng ma pudi tie ya chuli yen wan dong kumeri wadong mera chalo dong mo en ma dong yong manok watumo iyo mer wa beru unu gi wang ma tuolo me fonye gi me ye look mano kar duju gi tiga fonyo kwere donc mama pol ma dong ana tikere to twal pera ana po to twal be matek on fo matek hola man now wa chero wa winyo abe kar la mer siza ana chi timala mer mono Yeah. Amir you unmuting I know. Yeah, you good. Yeah. Gina chel ma amiro medo ne kom look eno ni ma food pa kar bot jomo kene ni ena ini. Look pa bishop eni pe look ma bishop logo gi wiye ko. Kene ko ni jomo kene go tamo ni bishop boga ma chalo look. Ento reference ma bishop tiyo kene ena iwe. Reference ma megwa ena iwe. Ka initi tiro story money. Ka we per ye chino nyo look ini tama gi wi. Actually tiye kid ma go ke record ena iwe yo do gi jam ken duju amiro tiro man bot da wi no wil manok ni bishop tiro lok money chi wero ye en ni pe we ma bishop chakaba we ma chon ana foyo be mate and then man e kele widan yang obe pian kenen mo lok bishop be lok ne weng wajo do ye o chi wero bena ye ma ne kain ngara again chi wani unge weni ning magini purti mala wo weni na uri wa yang
en gima nong no tong tika timechon man ene po dan mabe mada wa kelo omen wa Alfred kaya la men nong bino wa chi chero ke ka kwan comments kera juini Alfred wa jule matek ngeo ger bore ke nong ngi jutie anene bo ne mabe mada bana wa che wa kong modluak to ale madare lo kong fon matien Alfred Kenya. Yo, ate temo jema rio la wa chel. Che nera dwa wa ping. Kene kong mwana mateko kene kono team ti loud. In another meeting, so we don't bang here get a better team kere. Just mute it at least again. Okay. Okay. Give me 1 second. I know you may all say we have mentioned the retroactive payment of COVID. Okay, na ken ma omen Alfred yo gane wa duka ene. Inga itar plo ken batura mekelo jame ma Paul chincha be waneno to wa kelo fun mabe ma watamna olto miyo ngej borluak matuwa ka ene wan men wo fone ke ye yenyo dano ken ping chamo ken dagotek in meti kenyo kono kache nen itiki ngate mo matiki ngej mabe metame ramo konyo wan kere nyoro miyo fon bora chole long matiki Wilobo ka mo ken nen olto e kube ke wan no kar me o bor ngat en bene wa win punyo bor pien kache ngato ga ke ngej en bor gan kucha chamo ken popi konyo ka wa bor wan kono kan waneno yo me yarne o bor juma pol na machimo mego me WhatsApp ti ano nene olte no kar me join WhatsApp group by the way where win phone matikono now Omer Alfred again no you pedong ti ma dugu ungwe jago dog bene now la mien wa kel yen non kon ken ma Alfred gene e bine white ko ma megi tama me madalo kon phone matin Duanti tola wa chwada pur ati winyo ti Okay, neno ngala ano ya. Be anda hapo me dugo tian Mario lok matin lok mapige tego fon mabejo ti e maduong. Dong ngene lok mo kene ke loko en to pe balo bene kar nuana ngene cha ti maraj ba fon perta. Ngone gen maka dong ini winye fon kere wela tin ki fon ki baderne. Sio me no beri witan. Man lok ma dok lok ma ngom atamani wane ino wen ki jumati burlo ma papat kone UK kan Australia America Canada Uganda Sudan ngom peti ngom pangre mo ngom paloba ken magi wer kwedene dok wan kid ma winyo ki bat bishop ti jo adek maloba umiyo ni umiro ubet ingom mano tiene kwere wa madongo ta magi yiro giyo ingom magen kubiro ye na ayam chon ni kakan wan mo biberi ye ka wan nano history mamegwa dano woro kabere ma pol migration bere tie no kambere man mabe nyo gwagi ni ro mar pi kenyo nyo lumati kenyo je ro ma chama na chino ne kakanya kama mier wan bere ye chino ne kama no dir ene go bere ne ene ki yiro ge ye ene kwere wati ye ene kirma winyo kar mo lo ngene abila ene ye tibu pa kwere wa magien tigi twer bene ngomne ene kir winyo bisho wanyne the living dead komgi kana cher ene tibu gitie kidong me ario wan mawatiene we are the living one mawatiene ngom ene pe mekwa ene watik lugwa hone we are just the tenure men ene ngom ene i protecting wa obetie me koro de unborn the yet unborn kerma winyo bisho lutino mage binywa lagi karme ma ene kwere wa bene na ayam
gwa ngom pe wan mon no fu pe ge wan ti dong la pen ko no du go bar wan ma ko be dong watie watiga wapok dong ke ker ma yang ko wa be ko waneno ngom dong pe miri ma me kwa ke kan waneno ngom dong ikiryo me chente ka yang ko wa ko be ko mero no kono wande and born at the time kono ko wati ngom ma wan ti yen do kono po wati ene bene roma Latin mo ke ken kon Latin nya kon Latin acho kono ngom tie kitwero ingom pakaha ma is the cultural land tenure ma kweriwa madongo to ke yobiti ye one the living who are the custodian mengom pa kweriwa and the yet unborn so mier wangeyo ni ngom petie ngari mo ke kan malo ngom ento ngom ti ngom palba mo miyo barwa the living ni omier wati kere yo mabe yo me kwa wa piano ba wati omier wan wati wona tia ka wa kwa ker wini ko joy bible mane ka ngara mo po tiyo ka in pe furu dare yang waja barwa lo ba waja mier ke tuoni ke kon piano ba miyo kwa ke ker mati ko mane mier wati mate wa kwa wa betie jirong ene dugo barwa barlo tiano makombere gitie apoe bishop tutwal ni okelo loke ni kamaleng apoe min wabena tutwal mechero ikayenyo kama bishop tie wangeje ene okare bishop tie a living library mawan eno wan karwati kama bo ka wachero gang wakwenyo gunu kar mechero ka lok bishop men niang jem mokan mana ayam machon yan ene magi ke recording ene is just we mana ena madon tie dong bene kare ka wana chiero be dong woro ke chingwa non woro ke gino mo pien kar pa bisho ma eno bere ni la nyur ma eno bere ka nyur ne en ti je ma pola da ena kirio ma ko mero bene yini chiero ke gin mo ko ne chiero mi o be cha bol ti alok ne na yame kar mo ko man ka ini mi mit gin ma ko man time onyo luba weche ne ka ini gwa lo nyure nyo winyo lok lo nyure ni kar ne me bere lo ka nyo na ena those are the blessings from your one on ni watimo wono pene borwa ke kan pene bar grandmother na kan your grandfather na anybody who is in need mer waneno ni waberu jo ma wa mare ken wa pien eno ne nyoro ma eno ne gwa ke kan wa kera lemon wale ni sharing is caring jidong ene dugo barwa bar tutwale bulu makobre gitiga tiena neno tutwal gen no ke wanya ne ana yela tena cho me ka ngom ene ti bora ngom ti opedano wan dok pe chiriting ne in non pien in la tena cho ngom ti buru ne ine ka pien in pe nyume chero ka kamone cho ben ko nyone ge age wa ka age chero gamon ento pete lo ne in dong in la tena cho in nei ka ne mi re char ngom ipege to an ma char ngom eno ngom mi ne ka ine tigi war ken manen bishop lo ne baby kwanyu chimo ka chando dio ina de da menen ne char ngom for your own gain baby timo eno ne pienda me chele tigi war e kom grandfather ne grandparents ma dongo to ko tibu tie kom ge ken moto inyuru war bene kom ge ken ne ine ti responsible by example piene chunga yada ene kit manen puddo eno ne lokom ne ye pien ke chunga yada manyura ne ine ti dan mati wa dano bene geno in dano bene winyo loki ka gin moti me ma ine logo dano pe dok tien chalo kera na winyo mego roso logo Joyce bene logo sisa bene logo wa gin ma bishop logo weng ma bejo Lady Grace bene logo pe dok ge dok ye pien watigi ne ye kom bishop en dong dano ma dir mo hama eno beri ye kuny ma na ayamo winyo ki bar kwerigi ena futikene nano
chom yara waneno ni wachum gin enone kido ngom matie ene ngom palwak anya do baradana ikatum matila mo district ngom mono tie ngom palwak pa community ma ke chero ke dwar ye atangwa ge eno dwa palokok ge ene ngaro no pe ram claiming ni ene ngom pakaha mapeti la ten mama age doka amone ni arabe chera ka perpe ingom chane pien ngom ene yang kwar dwar no peti cho mer kirgin ene ke ne ke jo lok ma geti ga lo na ene mero ne ni yin ngara chel tem analyzing ngom ma geti ga lo na ni pien pul dan ma pul matung ti mo hama wano ti ye nyu pier ngwan we bi ke ngom ke ene ni dar ma dano chere kam jumo ka no ti mo habit ke kan gin ma ko be bishop ti ga lo na wan jumo kan po wangayo pien po wadon ye bere chela tin ma be nywalo idwe ma bieno ne ka ke penye ne ngom time imo hamo kar lok me corona ge mo hane en po be ngeo ero mier ge tip bar history ngom time en dan mo kan ma ge tuju yo wa pe ngom en time ti ene lok me ngom ben ti gumen ki do ngom mo kan ma tie ene me fu ngom me fu eno ne mier wa go go dan wa fur kunu ki leo be ne ka kar le kage fur kan do to kwal ki we ka do kar mone ngom ene top ba kage fur no cham tie chek mabe ngom mo ken me go hodie ke kan mani ni cher gam ko no die la hata an ka cher gam mo kan ngwe je duwo no a ke char me bino cha bij me duwo ati a pa dibeti du ke ko eno miera ngwe mo yene no die buru we kar ma yang wan no teno no pe neno die yo duol diang tie ma ge go ye die pien ngom tie lo le ka benetie ci mera waneno ne wado e ker jeme makoman wa o go ke kar ma nyim wa lo me nan ko bela wo kiti ga waji ko lo ko bela lu tiga bien lu teno nyu dan ma dong tiene ada petie ni ye pa dan petie dan pe ken yin ngar ma ne ne ngom pa por cer cha ro ali elsis ma ge ker gi enone gena they are the rightful people kadi wan ju mo kan o cer wel ngom go wa gi mera neighbors betie ke mera local councillors betie ngom en geti ga char ko mena ko no geti ga lu chiek no jeme ne peramatime ka in la tin me tigi war me ngene ngom in ngom pa kwor nyu ngom pa family nyu ngom pa ka pe tiu tiene me chera ka char ngom ban ngar mata ma ko be kelo pere on en ne kelo kech chera ngene chao chera ma pola tigi luok ma duare da bar pe balo kar mo kan ko bertie ma ngene o be lo ye ngene ma bene Alfred ko tigi lo ma mera lo ti wa bere wono ke waro wa bere wono ke ada wa bere wono jo ma pe kom gir yanga mena ne chena ene jeme duju ngom pe chera kamo ene chena ma initi ko ene me wala ngom ne dire betiyo ke bala ti no ne ngom do chera kamo kan u kelo to ine be cha ko community ne ti o mera wono wono ne ngom kera bishop lo ngom pala ba o mi yo barwa wa wana ko ye wo go won mabe wa ob dong bene pe kar ma bieno pilotian mo kan wa katin ngar mo ne be to ka yiga ino betie wa dok kam ke yiga yete pe atam na fo to twal wa kong da ge ka kan afo me go jimi be mate ono fo mate fo ma be jo gi duan ma be ma mi borlwa Omer Alfred ben ka morlwa wa neno ket me mere nyim don ka en Acholi bolo ki cha lok ni yorio rojo la lu endo roja e chan because ati timo je mario la wa chen so pe yo to twa barako yeah so ana bera winyo lok pa dano duju wen kacel and winyo lok u met to twal and antien abir meri fo Niye so party ki lok mapol me aloga and winyo chi abi fo Niye ki ye cause mo kene do ma andong patwa donyo ye chani
for down way for the winyo minero ducu and for to deal madam mege wa ke wegena magiti platform ke jimmy ian bana no more kumi tiana tit ke gang so tien tan ne yue na era kumi na monica tim kong chi awe wa pira ti mi yo mo chwin ge wala to no percent mo manak na chi wa ka dara tien party ready to trial Pepe balo an kira wai war palo tena choli pe geke pian kala dirti jo waji team gen mane olto nene olto team pian and neuro that integrity pa choli pe geke gang kucha kere to lo pa nga weng no puri team and deo pa choli team merka ni pe le which and team abe one of for mate now jowa lo mo lo tene unyo phone ma about bishop phone ma pigi tego to 12 makai share YouTube magwa no video tema ge pogo dia tia rio mo ko bino lo ka dini tie ka premier nan ko berong ma tie ka wara nyim achiel ene melo ka ngom o be premier ma tienne but idi wotene but in meti wa kan be share bot in tienne o cha chawa bichiel me di wo makan manyor bormo di chen kono nani pekeng nano video ine wen kore fun mo kan mapigi tego matie mo agwa bishop mo kan matie ma tiga premiering e channel me Lakwed TV nene ulto no me subscribing e channel are ne duju pian watie kan nene wateno kwot kachel ken mete kwar pacholi menya wa kwan neno ka kwena ka waro mo chero mete ie now ma put pe ya lu la mer du kan me kwan comments ma tie pen cha ro chia gara in me tu ko kenyo kono o tie ke mer ma ter me kelo phone ma bejo phone ma pigi te o keren wa o bor wan ka enne cha mo kan wa mer kon ki bot in bana ne no kar me gona wa chimi whatsapp eno wa kan wa ka kwen ka no ro mi ko nye ne bi no e mi kon wa ko no kar me kelo phone ni duju pen ko wa ribu chingo ka chiel o to wa timo gi ma pigi te o gima don bana na machi me wate ana te pen kenyo kono kai tamane bien macha sponsor me show chi bien mane wacha ana mera ana diar me sponsor in show en picha bet en wa mini kara en wen wa bi wa ni wi yam ka en nyo bi acharo me me te mane wa kenyo bien wa nge ini beranga wa kella mera o bien kwan comments tie maramo mabebe wa go bien wa chiro yo chot chawa do charo gere mera nge pure lo nge ka gen bir duen gere ramete maya yes smart bajan ben wa chewa comments tie wa gen wa chiro gen comments kon ya po lo la chien wa be tiago okay kena pol kala ben Alfred kan comments on timalo dong korean penanda Tong da med gene ne child the phone is too gene. Too small. Jimmy kerja ria ke karo Okay, ti tu nai la be kena nan ke dari kang ati nana penan waxes akwan kape please. Yan party kan nana my glass here is okay, but I can't see the writings. Nange mera glass mekana. Omera Caesar. Please, because I can't see the writing. Yeah, I bet Monica ni nice songs. My way mobile. Yeah. Facebook user money ni. I'm trying, but my network here is Yeah, ngeo per my network tiega bo dan ma ta wa ko bar wa fo yele. Rosira, thank you so much. I'm watching live from Masindi. It's a good program. Wow, thank you. 12 mod what you Masindi do you know? Facebook user money was amazing. Keep it up. Thank you. Yeah. Nyachelo Boniface. Chanielo Boniface. Hey, this program is good. Thank you, Boniface. Of course, so mer dano bin no kanyo wa wanen wa kelo wa bejo mo mere wona nyim.
Dear Vincent Joseph, thanks Bishop. I was not knowing the meaning of a temali madi. Dano weng one mer walunga nyinge na weng nagar po angeo. Yeah, kind of a Bernard nature no pring. Okay, Philip, inspiration lesson. Thank you, Philip. Legend. Ali boro ningo. Winyo. Dano magi bor ngan ma winyo lok. Malo nyoro bor. Yeah. John Bosco, great teaching. Thanks. Susan Carroll, thank you, Bishop. Thanks, Susan. Robinson Olana, thanks for the program. May God bless you all. Thank you, Robinson. Ochola Isaac, apo talpa lupi pwony mati. Go for in Benamati walk, Kenya. Ochola Isaac, great teaching about our land, Uncle Caesar. Thank you, Ochola. Ngomlo chiraba, kapo yabawa. Facebook user, retired Bishop Ochola ngoma pe ento pero be dong to twali pajo. Bomberi charo guru upong kilo char ngom magi longi ni brokers. Actually ching pere ni brokers. Ya men nong en kita city tiyo kere eneno. But no miro gi nen ni kari chat mo matiene no kakaw ye nyo gi meti mo gi mo na makonyo gine. Ento kiro na nen na mi European wajani. Pero ini way man mega kide tu chira ka gine ka charo neni. Gambe to mo waneno. Apoyo. Facebook user gin ma nyoro ni Bishop Petie Kalok. Dogma iwie kene ye mero we kum lok achira ma nyoro. Man nyoro ni entie kwang ngi ma akibot kweri ma kumbiri dong pere. Man bene geni kum lok tuju. Poj ma dit bore. Dit Lakwed TV kacel ki botar palu. Yes. Ya kiro na nina wajani tamo wate wan kiri ni. Kainen ngato bolo ya chile ma pekero we ye. Chamo ke no go we ne pege tira ire. But actually ni do you pungi we. And Bishop Ochola meno ena ile pungi mo dong reference point wa ye chile ena we for. Ya man gine ma ana choy me abira kubu gine pa Bishop. Gwenye me la kirmo Kenya. But wachi Bishop Okero chira big man chute kere. Palo juda e mo wigi teki ro ba kera pa kulo. Jeno wigi teki de begwero ba wani migu bira bijiken. Painting ali wo mite logada mite logoba right ipe kwal otum. Rebound, we made a big mechanic boat like the die, sit on and kill Facebook is a good idea to clean up our house, but spotlight needs to be on the leaders who are shaming us. Yeah, leaders, we win you better, and a kid make child teacher here. Going you know tech. A goal is some. I love the program, surely. May the Almighty God bless upon you all. Thank you, Sam. Yeah, Professor Kedi Yamone, Bishop Lok Mabeja Tutuan. May po ikin Dini Niye. Lokongom enbene o Lok Mabe. Kadbe ni aloka tie mapol pidong logo. He will down my mede. A pole, a tira, a chill piggy a teaching on my bed, pickle donyo. A chill terminate charong on NA. Yes, you're right, Professor. Kind of what you get actually my bag, you wore or kill away, and you know, Romo Kiliwa Magobamo, you give more Maconyo. Now, get it in a movie being a nim. But Kiroti, Timone combining, teacher tech.
Yeah, Rose Ucheng, numero chone Ucheng. Nama ukar nama chima mege chida tama pedara display na chima mege bot luak dojo but ngome wa ini lok mabejo ini umiero kinen utio nen utio. Chi ukar nama chima mege pa komer wa kubekian abino kar me kubekian. Mer ngoma Rose Ucheng. What's your name? Comments again. Yeah, Rama watching. Wow. I think something must have actually interested him. Yeah. On discovery. I don't you page late enter a tamani man you mabe tira. Yeah, video and when take a premiere and compare YouTube channel Megwan and a chair is subscribing itar palu YouTube channel Lakwed TV where I know in the wen car kachin enemies. You don't like change at your time. Yeah. Facebook user could add up to the discussion. Great teachings always. Thank you. A child, Kevin. Wow, that is great. Thank you, Kevin. Kennedy Doc and actually it teaching on business as usual. Traditional land use man peramo kilo donyo i ceng dano. Yeah. So me kere mapore ki kom kar eni but kita yam no kitiyo kere ngom ku kwere mo ne tiye mamir pa losing. Yeah. Ngom ka in puro ye mogari ngom maboro kwere ka puro ye mogari mogadi ko ni kero fertilizer. But by the time in charge no lo nyamo pe chanaken. So any one so yeah tiri pull down and mean I think tractor kuna taking of expenses in ka in charo muchele kari kunia de kama we retire me tractor. So give me again you want to ye one jomoken mo dollar chingwa po puro ni tama na tama ni como waja pu pe yot ba. Yeah, gengara chile Facebook user nano karuna machima mega bane abani pekata we were adding any WhatsApp megwa nene karuni we wanong karme adding in abino karme adding un jumatika now mego ene WhatsApp megwa informative. What's your name? Jennifer, I hope all this knowledge is being recorded in writing. Some of our actually leaders need some of this knowledge because some of them are the ones involved in the selling of land. Yeah. Again, it just recorded, give me a thing, the archiving system, you're sharing, get down over again. I go better following Guinea. Jennifer, this is really good. We may need to find ways, maybe disseminate or targeting nano video both if Facebook pa dirawa magang makauno ipe chao man na cha de giraw na cha mo ken ticket but kape targeting ni go win you get busy no go pero no ni Facebook mirror targeted sending to them. Yeah, kera wena wa kere wati gwa record ni wengere kache onen ngano mero just personal video me o boren no kara chwala boren bane but YouTube me ga show me kwa tema ori wen kari kar me ke chao nena chiel wen bi chao bi no mol mara mola chalo pi nene chiel subscribe no gana wen tie kar kuno obi no kar me no otherwise me posting we dan bo no kar me when you go in when you jam again to kick man. Okay. Yeah, Charlotte Lamora, I really hope this program, I really love this program. I'm learning a lot. God bless everyone in this platform. Thank you, Charlotte. Yeah. All right. Hitler, Ochan Hitler, I could add to the to the discussion. I know Corona Chima Mega or any legend and over. Yeah,
Chi wanana kit abi karna ma chima mege WhatsApp group me wachi wanana ken ma communicating ka kwena kama iramo kero tama mege ye bana wanana ken me kelo in la dir chan. En kelo ya giri me comments ma watan wanyu well kar wa kenya but ka cho comment me dan ma ti online cha wengno ke ti kar me nano ne kar comments mege pe kiro cho comments. For chicken borun jum cho comment ki won jum ber kero ben for chicken pen pe wona e wa tema jama en chan de pe wona tiga making a different ar boru kane so mod ma gere nga tege mod ma gere ma pot pe ya luon la mera juice me bien me ter we twin me lega me dolo te yo matin just ando. wa chwa de ke achel ramo Okay. Biar antin pa lok. balko An bedong tian lok kong. A foil. Tako dojo luwin mo weng magati vot pen kenyo weng ko kit gum ko ini gulo ko ina pach ko ini kwene pa me lo bulaya weng foil matak. Kaya be a foil jomati na ki chana tima mo kaya mapange nyenge. really Well, I miss it lot. I'm getting a big gamma. Yeah, I'm more of Caesar. I'm more of Megawa. I'm a dom. I get the platform. Yeah, I phone a gym at Duong Fall and the Maya and I do good job. Bis of Ochola that I can paint not on weird or for a while. So any quite an unusual my back about the deal. Can I hang almond widening any poor weary the deal to me why I can get but deal to try to get enemy and wamete ki supporting platform enini won du jube mo ti wa ko ki na jimo wa ini kitie no ni mero sponsoring one be wa joli bene ki no ni bene inoni itibe ki gana waje ni mo metwaro mini lok mo mano topic mo ma intwa lo e one be wa joli ki chia pa and watika na ne dano maduong campaign ko fonye ke je maduong mapegingeo ene mano bedo at kwan and dano fonye ne duju and kade kwaro fonye o chino dong at mota dong era ka funi mero fonye mero tio ne duju la tien fonye la tien be fonye la diet be fonye la tien ana pe ke lok mo mapol mote kan bot benat foi ki kot chunya ki come jimi mai tika timune konyo wa mi cher kin pen mi kelo lokman ma bejo ma tika a ki bolu biro ma do ma mu forwa ma gati ken gang kuja ma wano ker wano petwa o kono kachela chel kibe moro be guest speakers wa wen kin pen ma gati ka wa cher bodi wa do gola ge gen ki yabo i wa fo mata o meta ki yabo ne wa fo ni karalo fo be matek wa fo matek mer now wangere tien ngarachiel me puda peken wa tiwa gang ngere tika now di makom che ko gang kwelo mer na mer wa nye ko beti maka ye dare rama te gang kweje ma ken chere wa kayenyo rama da ano barba chalo fo chicken bot en ngene kan ka no kar meneno video ene be wini ya jun ka wigi po wili comment one we po wili comment en beno chere gang kweje ma gene chwala dwan wa gang kweje ke moto megwa ka neno en onene o jolo en mabe mano ene dan me ken wa eno o mi po bore o jolo o tim ga mabe bot en wa ko dugu mi report bor wa kan wa do ko po matek wigi pogo wil ko di ba ko di ki members no wen ko kare bag pa diara ko no kel kan Benat wadwa ko fwad madid bot Benat pingo mente timune kachil ke wan di ko ba ko kwe recording ma beja dada la dit bishop ke jumuken ma pol magate recording ken nene olto oluwa wakare kar ma dugu chen ma nene ka puro mere ke topic mukane po bi ol ke wini fwani bodo now pe wang chao mandong o megina klo megina wa ntamane wa luwa la men wa Joyce
nya en produ ke jolo twin merot ma pe attack wa ko bien on mu ke jaben o tak wi mai ko wa ma wa nong ma no ke ka bo a yene Thinking the way in the truck. Foi, bebe divi, foi un weng, foi un panels, weng me no karu me beru, yo tiro, ki dano kacel. Na dong wa kulwi wa we ko po ba pe jeme duju ma ya temo tin bot wa. Walego wono, walego. Ai lo ba ma twero duju chaman wa bini nyimi me po yen. Wa po pe jeme duju ma beja ma ini timo bot wa. Ni family ma megwa. Wa po pe won wa ma date la date bishop. Ochola. Ma en ti ken wa kara duju me puonyo wa gi timo jimi mabejo ma en ti ka timo ne pajo kuya giyo chuny wa i kara me peko puonyo wa kiro mier wa kwa kwere walego ni in ni bet kwere kara duju med ira yor kom mi ira mwaka mukena doki ma pol we en beri ken wa kany me mene wa nge gi puonyo wa ai ruor me kisa cha man ben walego in ti mai ken wa machalo tiano Acholi, kin wa machal wan lu Ugandan, gi kin wa kilu wot wa bena. Walegi bena ni, wek wa ribe karo duju. Yani ni ker kwot pachuli ni, riba yeteko. Kache wan wa ribe wek jim ma pol pe biloy wa. Wek wa tiyu kachel, wa boy jim ma tek manu bino loy wa ko. I wa poy in, timiene wa karo eni, me ponye, wek wa ribe wono kachel. Bena kumeni wa kero panol, wen magiti kany, Mangu miyo kargi, gujalo kargi me biro, me neno ni, wa winyo pwonye ni kachel, wa miya bene pwony mukene, mano wa tike, dong no ba, wa lego ni, ini medi wa rieko, medi wa wisdom, wek wa niyang, jim ma pol, manaka wan po wangeyo, wa mede kere, wa winy bene lok mano lutiro pwonyo, wek wa mede me pwony lutiro matiano wage bine ngewa, ke lok mchalo man. Dong bene pe eno ni ke kan ruon me kisa, walego bere pilo winy wa duju magi tie ka ber ma pat yang lugo ma pat magu gutero itgi utiono ni me winyo puony ma bejo ma da ma obedo tie tien i channel ma megwa metar pa luo dong walego ni gen bere gu mede gi no kar me bino me winyo wek wa puonyo wunu kachel wek wa gwak te kwar ma megwa ipi man ruor di me duju weng wa wek beru bore ina ye ng'eyo me poko ne botwa dong wa puoyo pi utiono ni dega duju ma kubin wan walego pi be pa wuri Yesu Kristo ruodwa amen Amen. Kisa paruru Yesu Kristo. Kini Ina maha taldong. Ina rebe kwa chui maleng. ubeti wan duju Ducu. Nena mampu itu. amen Hallelujah. andong wan ba ko wajani je joka mala wo mala wonna ka chia dek manyen Joka men wa yenye. Ajut kwe ke kan. Woro gwok ba Kamere baro bella jo, kamere teo kalla wo, kamere baro bella jo, kamere teo kalla wo, kamere baro bella jo, kamere baro bella jo, kamere teo, kana kire kure chiri yo, kire kuri ni, kana